Hello friends. First of all, abnigan soki iso moram dangor salam chonai dia ase. Achi idu tin pal homoyani dia kane iso gi beshi dhanyawad dia ase. Aro abnigan kun moila channel di kana huni dage. Aro subscriber gan keman chuna se abnigan soki from the very bottom of my heart. Thank you very much. Moi achi do kana nohoge na yadi abnigan lugodi moila life testimony iso moram mogi kiniga pachashi aro achitak iso moram di moila life kiniga thakisi itu la olop apnigan gi share kuribo mon ase aka ase gi apnigan sob ashirwad pabo itu karone apnigan mon di pratna kurigina huni thakibide. Acha to moi laga nam do lanupukim nungkumar ase yadi channel di kiniga ligi na ase itu moila real name ase aro moi nungsa pusti mano ase. 20 years ago in the year 2006 April 9 moila friend palik chanugudi mukokchong town di scooter accident lok paise. Unfortunately bishi mundok kota segi moila friend do itu din hi tela life do bachaguna parigina itu dunia charigina chaise. Moibi moila khau do tempura logina matabra logina tendak bishi biabura chokumogina tagisi. Khau sok unbura bichagina moila matabi biabura chokumogina bishi barsilaise aro moila ga itu right leg na itu teng laga hardi typhoon itu bi phanishe aro especially moila spinal cord biaw ina degise itu pura moila teng duida bi paralyze hoise do iniga biaw pura chokum hoina degili bi bal kodai ta do itu din moila life sas otom no hoina iso pura magi second chances of life magi dise moila life itu mura boli laga chakai ta pura iman biabura accident bura isobura moila life bachaise itu bichidi moi treatment wala birase to treatment birada bidu doctor gan bura moila spinal biawo sob to tiki ase olibi moila spinal cord biawo to itu pal hobo karne chances iman kondi ase koise moi bira boli do iman chances kondi ase koi degise to moi itu sal bura loigena itia thak itu this year April 9 moi 19 years complete hole ase accident hoina na to achidak moi ni bisna di paralyze hogina moi nichobra panika betabi anigina khabona baregina iniga hi moi bisna di itu moi la room do charda wall do moi la dunia hoina moi la like pura iniga spend kurina ayase de to moi 2060 accident lo pabiji moi 4 साल 5 साल moi la dunia hichawale pabigina moi la mangsu khau mangsu sagina moi besh munduk di aise moi la bhabna di aise ki moi do khile iniga hi irabo na paregina moi la life to hotai iniga bisna di thaki bole moi do dunia di aise na aro sadi kan hachwa kurigina sagina aya moi do aro bi dunia di thaiga nisna birabo na pare bole moi khile dunia di chono moshi idona beshi munduk kurina itu pabigina kali so moram na pabigina moi la kali khau mangsu pabigina moi iniga beshi munduk di 4 साल 5 साल ai dekhi to iniga hadam di 2011 साल ye January moina di na moi la mundi khotai ta bra bishi munchoise itu ki ase koli do moi la mundi bible puri bole bishi khotai ta bra moi la munchoise la no apni bible puri bole apni la life ekta alag hoi jabu apni bible puri bi pratna kuri bi inia bishi moi la mundi choise do bane moi bi so logo di commitment raki gina itu 2011 January moina di moi ki holi bi itu saw do moi bi bible do itu from Genesis to Revelation na cover to cover puri go gina moi itu so logo di commitment raki gina moi bible pratna kuri na bible pura do suru kurusha to iniga hoina moi ki dia bible do koli gina pura suru hoise asti puri gina chadam di itu bukan pani litra field robra ki safa kuri di na itu nishna moi la monbi isobra asti bra moi la mondi ki pia papna kan dagise ki dunia cheese pale dunia khau mangsudi pabigina mondo kuri dagise itu kan mondo sob do sab sabai kuri dise moi ko boli monase ki itu from darkness into light na andera chaka ekta bura isobra mogi kushi chaka ekta di moi la light to iniga loi chese moi la mondi ki papna kuri na mondo kuri dise itu kan moi ini bible puri na chadam di itu kan sob asti bra sab sabai kuri dise
Inika hoina moi kitia Bible purado June moinari kotomoshe itu sal 2011 June moinari moi Bible purado moi kotomoshe itu time di sobra moila mundo aro kushi alak ekta ni dishi moi do ini ekta mano alak opposite mano ekta ponai dishi alak mano ekta ponai dishi to moi isor nachala tam di thakya mano aro isor moi isor lok phaina Bible puracha tam di moi itu moila life changes to alak ekta thakishi new chapter ekta moi itu time pura moila nutun jiwan na nutun life ekta isor pura moi ki ani dishi aro ina na moi itu sal 2011 June moinari moi aro itu church pastor kan golibi kota kurina moi baptism kurgoli huda hudi kuri dekhi to iniga moi kidia baptize kurisi moi la life di ektam nutun life ekta ni to thadi pura logina moi la mondi kushi ekta thakadu na itu dunia di kitia bi moi la life di kitia bi na thakalaga na phala kushi ekta moi la mondi aise aro paise itu la kushi logina achi tak moi inika hi bisna di acho kuribo na paragina inika dim paralyze ogina moi inika hi dagilibi itu kushi pura moi achi tak moi life to kushi pura dagi ase moi hoi life di moi china chani thangor thabi manobi noy moi kiba thabi noy olibi moi la mondi so ase ro so la kushi du moi lobi ase itu pura hi moi itu logina moi kushi pura dagi ase aro koanishna itu dunia do sob mano garni amigan garni hotai noy na itu dunia do permanent nai do acting do mogan suko pura itu dunia di ki digi ase itu sob do acting do hari jabole ase chai jabole ase mogan la life pe niga apni hobi moi hobi acting do itu dunia chara gina chawo olibi itu dunia chara gina chalibi mogan isor chani gina dagi mogan atma bacha gina dagi le isor logodi mogan do achi mobi do babna se ki achi acho kuribo na paragina misamishi kurigina na manonishna birabo na paralibi moi kaudi toksok chudo ekta dagili itu pura moi isor chani gina dagili itu sobse tamrase moi achi itu dunia di iniga laga birabo na paragina toksok chudo ekta dagili ek din do sorkodi isor logodi sob tik tik tak hoi chabu aro sob itu moi kaudi dia ki nubung jase pal ogina isor logodi kushi pura dagi itu moila babna di itu ase Bible di konishna itu Philippians chapter 1 verse 21 di koina se for to me to live is Christ and to die is gain na itu zinda dakyabi so karne moidebi so karne itu kiman kushi ase na ini ala babna di mogan bi itu before it's too late na mogan itu dunia di so bra nama dia dan mogan atma pachagena thakibo karne mogan beshi pratna kurina biya rasta kan biya ches kan na hibrai sogi kushi na pai hibrai so lodi chabon na pare na dugon rasta dugon kamdu chara charigina mon iso charigina takibudi koina moi apigangi koidiase mobi idula kushi dehi moi achi takiase aro moi yadi apigangi kogoli monasegi especially to the youngsters mogana life dina second chances to hotai karni noide saman ekta hoile to biya hoile bi banabo pare na aro nutun bi lobo pare oi mogana life na ek bar biya hole banabo na pare inika noy एक पर लाइफ तो पिया होइले मोहन फानाबो भी ना पारिबो आरो कोइला किनिया दाइसे निया बे होबो ना पारिबो इदु कारणे आछि तुला टेन हात ना तुला सुकु तुला खान माता सब ठीक था दंगे तुला काउ टिक ठाक था दंगे सुगि छनि दगे Ecclesiastes chapter 12 verse 1 the commissioner remember your creator in the days of your youth before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. When is not into how the to habitidina, deng hat eta lingawa bijidu mon be shimodi palpa epu lap nai itu kani moi nisna no hata di apni kangu ikia achi tik tak thagadu iso ge chani dagi iso khane na pia rasta pia chis kan charigina iso gane apni kan khara kuribi aro phal rasta di thagi bogina itu chanai diase Harvey Coleman asegi that's time is the perfect time na achali chawan chukurigan mogan life di ki hoboli munjai ki lake na ki hoboli munjai idu 18 bra ek bar bra sab hoboli munjai maybe life di na mohe mogan bra chane there is no shortcut in life to 18 bra ek bar bra sab tik tak hoi jadu put aseo put pun aseo na niga ikubi nai put bi nai tu karme
mogan tu khali pratna hi thakibo lage na isor ki pratna kurigina isor pura mogan ki kina thaki dibole mon ase bhal rasta di bhal kam karne isor karne thakibo lage pratna di mogan give up nokoribo lage toini hole isor tu sob jani do tai pura mogan itu dunia di purpose ekta karne rakhi ase tai kitia ki kuribole lagi ase mogan karne na ki lagi ase kinia kuribole ase tai sob jani khali mogan kuribole do pratna na aro tai laga rasta di pirabo khara kuribo itue ase ekdin 이도 바바 액션 모르고 아이나 보시도 나도 뭐가 바차가니 25 years 프라트나 프라tam지 소브로 뭐나 프라트나 안스 보시 누구니 아비키 체비 프라트나디 기밥는 거비 아치는 거이나 프라트나도 프리다기 소브라비나 프라트나도 에팅도 고니 보내서 보이나 뭐기 보이되기시 오사비 뭐라 라이프가 뭐 19 years 나 이가 라이프 이가 비스나디 다기나 하다니 소브라 뭐라 라이프 tai more gura mela pratne answer gura aro achita ini hala condition ekta de holbi au sawini ga condition na ini ga power rakhi dia do kiman bi thaila miracle mela like the heaven hoi jai itu do patapura kobo na phare laga pagna bura na bungcha laga sumrom do imani thamras itu gone isur logo di pisa che dagile dunia manobra tibo na phare laga pushi blessing to isur bura mogangi thik thangi ani de bolese thi bolese pratna do answer bolese do gone KTB partnership give up no be alchino na so gane power study thagibole apni gangi moidubi koidia ase aro last thing moidu ko ase always remember that everything happens for a reason for the best na mogan life ti ki happen hoi jai ki lok pai itu sob to mogan palho nimidi garne na palho nimidi idugan sob lok pai ase idu karone mogan ini tok sok chitu modu ekta life ti hada ni mon chodi negative fale na biya bali bapna no bure bole olibi isor bi mon hodi bola ge isor moi iniga lok pa do moi iniga hoi cha do moi aro yati bura itu bura moi apni moi la life bura ki khudi bole mon ase moi ki khudi palo apni karne apni la purpose to ki ase ni amban isor ge aro pratna buri na hodi bola ge kindu isor la plan pa lekta ta ge do dunia di ki hoi cha li na do ni isor itu time di mon tok sok time bi isor lo de osor ja na thai gi aro pratna buru le isor moi aro yati bura apni moi ki khudi bole mon ase aro apni la papna do moi karne apni la plan do tu la purpose to ki ase ni ga mogan phal papna de na positive ale papna buri na isor lo di ni ga pratna buri na de life di sob ti khoi jabo idu karne all thai isor lo di pratna buri na thagi chani thagi bole moi achi apni kan yo di share kore ase akase ge apni kan ashirwad pai na thagi go idu karne apni kan moi la idu video sai na pushi blessing pai na thaile friends kan ge bi share kore dibi aro moi time patan der video ani degi video karne apni kan bi kunba channel di subscribe no kori na thagile subscribe kori lobi god bless you all thank you so much